Dengan demikian acara milad ke-80 Pondok Pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad Mangkoso telah resmi ditutup dan penandatanganan prasasti rumah susun telah dilaksanakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma